Metro Godwin Mayor nibo bakazanye bamaze imyaka irenga 100 baduha show. Rebe filime y'ibihe byose ubundi yari filime nanjye nzana nkabangizemo n'ubwoba we. Mu rusengero ari hano uyu mugabo padiri baramubwiye ngo hari uri hano. Umukobwa yinjiye mu rusengero. Harya urusengero na kiliziya biratandukanye. Urebe uyapfukama hano vamagambo baje kwambaza Bikira Mariya. Crypto wallet yishyiraho ngaho dupfukamye. Crypto wallet nawe usenge amafaranga yanjye. Amafaranga yawe araza kugeraho tumaze kureba neza iguranwa ko rigenda neza. Lottery irashaka kumenya ko Bitcoin zose wamusezeranije ziri muri iyo wallet. Diro yanjye ko ari ukunyishyura nyizana iyi Bitcoin wallet. Nyishyura nonaha cyangwa si crypto wallet nanjye nyitware. Va ndagusaba kushyira mu gaciro nawe ariko abandi bari mu rusengero. Umva ngende umuntu ubundi ushyira mu gaciro pe. Sinzi n'ibyo uri gupanga ibyo ari byo. Gusa sindi agakobwa utuma guhasa ndi umuyaya wawe. Ahita acaho. Umukobwa yisa afite crypto wallet. Barashaka kureba nimba ngo amafaranga ya crypto yose ariho. Tuvera tuguri ku Washington DC. Washington DC. Madam. Ma'am. Madam. Mabush. Madam President. Madam President. We have a situation. Dufite ikibazo. Avidi ari kugenda. Avidi yaciyeho. Avidi ninde tuvera tugaruke Hongiriya. Uriya babyukije ni Madam President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rebe filime. Nta kunino. Rebe. Ngiye kwangiza umunsi w'abantu benshi kubera iki kibazo. Madamu Perezida baramubyukije uramubona ariko uburyo arindwamo apfa kuba byutse arakurikirwa hano hari umugore uri kwirukanka ari muri Hongiriya turi mu Burayi mu ntabari nje muri salon de coiffure kobwa aca mu idirishya we urebe ukobwa acaho kobwa tutaramenya ninde urebe manuka aricyo parika nabi kudutangiye filime yacu bagabo bavayo bugabo butondagira bumeze nk'ingende. Agent Darden. President. Madam President. Avid is inside. Avid ari mu nyubako. Tumufashe mu mwanya ushize. Umuzane vuba. She's headed your way. Lottery ari kuzerekera huri. Lottery n'ubundi ngo ni wari watumyiriya crypto wallet. Ibika ama cryptocurrency. Ni faranga ry'ikoranabuhanga. Ntisiri kugana. Pani by'amabanki. Kugira ngo mujye mubyumva ngo ama cryptocurrency, ngo ama Bitcoin n'ibiki. Madamu Perezida Sahano ngo hari wari waje ngo bamufashe ariko ngari mu nyubako. Avid baramufite dore cya kigo bita Lottery dore wa mukobwa wacikanye kuri toilet kubita urushinge cyita cimu bimeze sawa kimukubise urushinge mu kabari kuzuye abantu. Tuza kita kimukora mu isakoshi ya crypto wallet kirayitwara. Ariho Bitcoin zigera muri miliyoni 70 ahita yibika. Nakagombye kwihangana. Fata bizu urabona ukuntu bazabicira mu kabaro musangira niba nabimenye. Wa mukope wa yarakwepeye imbari. Wa mukobwa bamwiciye gutyo mu kabaro ukajya kumva umuntu ngo yiciwe mu kabari. Darden uriya mukobwa kuki buri gihe hora yacitse ni umukuru w'abajepe ngo ari umukobwa uhora wamucitse. Avid ari kuzekera ovo no ofisi ya Perezida akorera kubera ukuntu iteye kumbe na akana gato kari katorotse ngo kuki gahora gacika abajepe kana kagakobwa gato dore Perezida kazano gakobwa kigize agashinzi. Mama ntago kabya buno ziba mama wowe udakabye nika kana kamubye filime bayise gute G20 ni ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi hazi za G7 G20
Is this really necessary? umwana bahise baza gutwara ibyo byose amamashini ye byose barabipakira n'umukobwa wa perezida What's evidence? Phone too. Give it to me. na telefone yawe ni ikimenyetso cy'uburyo uba wacitse 15 in 4 months. mama mfite nzuzuza imyaka 18 mu mezi anari imbere Not without protection. ntabwo ugomba gusohoka udafite abakurinda This off. ntabwo tubwira icyo dukora So many holes in your security. I could have done it. umva abashepe bawe hari uburyo bwinshi umuntu yabacikamo ibibazo ikosa si iryanjye Supposed to use it when I'm stuck in here like a zoo animal. gute ubundi nabasha kwiyitaho mu gihe mfungiranye hano nk'inyamaswa These stunts. uyu si Demetrius muvukana we nta nshuti agira niyo mpamvu atajya atoroka He knew I was sneaking out and he said, yarabizi ko ndi bucike kuki atabibabwiye At me. I'm the good one. oya njye ni njye mwana mwiza mugira not 12. mwese ntabwo muzongera kuvana At me. rebe Enough! birahagije It's 4 in the turi morning. saa 10 z'igitondo Bed. tugiye kuryama uyu ni papa yashakanye na madamu perezida sa nanu wa cyane cyane gifite imyaka 17 ngo arabura agatogo cyuze 18 Had to work twice as hard to get. urabizi narakoze cyane ngo ngere hano mbe perezida kucyungora I didn't choose this. sinjye wahisemo kuvuka ndi umukobwa wa perezida ariko You did the sneak out tonight. ibyo wakoze iri joro ngo ucike abajepe ntuzongere kubikora ni umukobwa wa perezida yari yacitse abajepe yagiye ahantu ani mu maniga yatorotse yo kana kacitse abajepe we barakwereka madamu perezida And I hacked in, made her own RFID. uriya mukobwa yabashije guhakinga RFID kaye zacu Worried. ni uburyo bw'ikoranabuhanga abashepe bafunguramo hano hari umushepe mukuru urinda madamu perezida bari kwitozanya I wonder where she gets that from. karakara ntabwo kazi kuva ku bintu uwo yabikuyeho se si wowe madamu perezida nirwanya Power. uri gukoresha imbaraga urwanya izindi mbaraga ukeneye gushaka balance madamu perezida We get signed for sass. kumenyera byatuma nkwimurira ahandi hantu oya turi mu myitozo ni umushepe uri gutoza madamu perezida anamumenyeramo gake amwereka ko adashoboye And at the G20, I will get reassigned. ugiye muri iyi nama ya G20 wavunitse ucumbagira banyirukana Complaints. ijwi ryawe rimeze gute nta kibazo Aggressive coming from Army. Oh, yeah. ni sawa ku musirikare nkawe Wings are tougher. ba marine mukeka ko murenze kumbe madamu perezida wose ari umusirikare uyu bari kwitozanya we ni marine abasirikare bari mu moko Minister Everett won't have your prime minister Everett ntabwo ari buze kugushyigikira mu nama ya G20 strong women. ni inama ihuza ibihugu 20 bikomeye ku isi For my plan, if I mupangu wanjye ndawugeraho gute written. ubwongereza butanshyigikiye You always do. iteka urabikora yaje kuganira n'abajyanama Get be any sleep after the jailbreak? wigeze uruka nyuma y'uriya mwana wari watorotse se You raised 4 teenagers. wareze abana b'abakobwa bane ibanga ni irihe Gin. ibanga ni gin ninywera gin united gin nundi mu mama ngo ibanga ni ukunywa gin kuko abana bane bagutesha umutwe ku buryo utanyweye gin wasara Homecoming ceremony. yaje kwambara hano It's your first international event. iki nicyo kirori cya mbere cya mpuzamahanga ugiyemo kuva waba perezida agiye mu nama ya G20 ni inama ihuza ibihugu 20 bikomeye ku isi binakize Feel so you can uraza kwambara ino nkweto ndende Honest answer? No. guha igisubizo oya wikimuha Madam President. madamu perezida nicyo gihe madamu perezida fayo cyaje hano As the 20 richest nations on earth mu gihe gather, ibihugu 20 bikize ku isi tugiye guhura ngo tuganire it's ku time bukungu bw'isi crisis worse than any we nicyo gihe ngo duhangane n'ikibazo cy'inzara imaze imyaka 10 face. Farmers ibihugu byinshi byo munsi y'ubutayu bwa Sahara abahinzi benshi ntabwo bagira access ngo bashe kwegera amabanki babitsemo they have to depend on cash that they've stuffed in the sock. usanga udufaranga twabo batubika munsi y'amasogisi munsi y'ibitanda And a solution in digital niyo mpamvu tugiye kubaha igisubizo cya digital currency cyangwa se uburyo ki bwo kubitsa amafaranga y'ikoranabuhanga bwa buryo nyine wumva ngo ama bitcoin ama cryptocurrencies nibwo buryo ngo badushaka kwegereza abantu kuko ngo abahinzi babonaniwe kwegera amabanki nta mabanki bafite abaturage bo munsi y'ubutayu bwa Sahara nta mabanki bagira ati igisubizo ni ukuzana ifaranga riri digitale and easy to use. nibwo buryo butekanye kandi bworoshye gukoresha Always used to say you can give a Ntukere man wanjye fish and feed him for yajyaga ambwira ngo ushobora kurobera umuntu ifu ukayimuha ukaba umugaburiye umunsi umwe and feed him for life. ariko iyo wigishije umuntu kuroba With the uba team umwigisha uba umugaburiye ubuzima bwe bwose like to do. nicyo tugiye gukora Implore all world leaders at the G20 summit abayobozi bose bari buze ko bari muri iyi nama ya G20 ndaza kubafashisha kugira ngo ibi tubigereho Take questions. perezida mumubaze ibibazo abanyamakuru baratera President, will your family be joining you famiye in yawe Africa? murajyana muri South Africa se famiye kumbi igiye kujya muri South Africa niho habereye iyo nama join me as well as my esteemed umugabo wanjye turajyana secretary Joanna na Worth. Joanna Wolf ukuriye ubukungu muri Amerika Benefit analysis to help the ministry. kugira ngo adufashe kuba twakwanariza isoko ryerekeranye n'inyungu zava mu buryo bwo gukora imiti Any comment on the video trending? none se video yakomeje guca ibintu hirya no hino madamu perezida y'umwana wawe utaruzuza imyaka y'ubukure ari mu kabari ari kugenda yirohamo amayoga
being apprehended by nta mujepe n'umwe umurinze yakwebye yagiye muri twa tubari bita ndagaswi urayivugaho iki? My family and I deal with our matters. Njyewe n'ibibazo byanjye bya famiye tubikemura mu ibanga. Madame President mu byubahiro byanyu. How do we know we can trust you to keep us safe when you can't keep your own house in order? Gute wumva ko twakwizera ko abaturage uzaturindira umutekano no kurinda umuryango wawe ngo ushyire ku murongo byarakunaniye? Wumva abantu ukuntu umusebya ababyeyi. Umwana uragiye wigize ikirara uri gutoroka ukajya mu tubari uri umwana wa perezida batangira kumubwira ngo n'abana bawe ubwawe barakunaniye, igihugu uzagishyira ku murongo gute? Abahamya ba Yehova nibo babigira. Iyo umwana wawe yakunaniye kumubwiriza ngo umushyire ku murongo, tuguca muri ba bantu bajya kubwiriza, waba utabwirije aho mubana mu rugo ukajya kubwiriza aho muhuriye imihanda. Nico bamubajije hano. N'abana wabyeyi barakunaniye kubarinda, urugo rwawe ruri ku murongo, igihugu uzagishyira ku murongo. Urabizi nta kindi kibazo mfata abana umva ukuntu basebya ababyeyi. Mwabana mwe musebya ababyeyi shawo. Yaje kurya n'abana be baje kurya bitama amarira dore agahinda, mama bamuraburije. Madamu Perezida tagiye wata urubyaro rwarakunaniye, irabyana byanyu byishwe n'ibiyobyabwenge mwananiwe kubishyira ku murongo, ariko mukaza mu bikampani byacu ngo muradushyira ku murongo. Hakorino muraza tujyane South Africa kubera iki? Is it because of what happened with the reporters? No kubera ibyabaye abanyamakuru bakubwiye mabuja yisahitamo kujyana abana muri South Africa. All you ever try to do is make yourself. Mama icyo ukora buri gihe ni ukugerageza kureba ko wasa neza mu bantu. Serena kana kitwa Serena bakabwiye ko bakajyanye muri South Africa mu nama, uraza tujyane wacana we ntanagenda ugasigara ukora andi makosa no nkazasanga abanyamakuru bavuga ibindi bitandukanye. Iyi nama igiye kubera muri South Africa ihuza ibihugu 20 bya mbere bigize ku isi. Umwana wa Perezida Serena Satoni yaraye anywa amayoga yirenza andi mu kabari yacitse wabo. Yaje hano ku itangazamakuru nta kindi bari kuvuga, nyine abanyamakuru nawe urabizi. Umugore gusa afite ivirisa nk'irifite ikibazo. Yaje hano umugabo we ari kureba umukobwa we mu kabari amashusho yamufashwe ari kunywa amayoga. Uyu Madamu Perezida ni perezida utubashywe n'abaperezida mpuzamahanga. Uyu mugore diplomasi yaramwihishe, bari kumusebya mu itangazamakuru. Uyu perezida ni umugore udashoboye akazi. Umukobwa wanjye aranyanga. Ni umuteenager, ni bwa bwana buri muri 10 buba bwanga buri umwe ntago ari weho gusa. Burabwana nabwo bwabwo buba bumeze nk'ubusazi buzi ko bufite ubwenge bwinshi byarabucanze bisaba kuburira cyane ukabuba hafi. Kuko niyo myaka umwana atangira gukorera amakosa menshi. Umunsi umwe umukobwa wazakubona uwo uri we amenya icyo uri cyo. Reba filime barakwereka indege yarafashwe Air Force One. Iyi ni indege ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika itwara perezida. Ubwongereza n'Ubufaransa baraza ko bafatanije kandi ntabwo bashaka kunshyigikira kuri uyu mushinga turi buze kwerekana muri iyi nama. Warabumvise banyita ngo nkunda intambara. Nanjye rega nza gukorana nawe nari ngufitiye ishyari mvuga ngo uri umusirikare w'intwari, numva ngufitiye ishyari, ariko twongeye kuba inshuti nyuma. Uyu Madamu Perezida yabaye umusirikare kandi bamwita umusirikare w'intwari. None yaje no kuba perezida nyuma yo kuva mu gisirikare. Hari abantu benshi batwangira ko turi abagore bakomeye, ariko kuba dukomeye nibyo bitugejeje. Imyaka 100 ishize abagore nitwari twemerewe gutora, ariko dore turi hano. Nawe turi abagore turi mu nzira ijya mu nama ya G20 muri Air Force One, twicaye mu ndege ya mbere ku isi ikomeye itwara perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko umwereka ko abagore bashoboye, mbega nicyo ari kuvuga ati imyaka 100 ishize abagore nitwari twemerewe gutora, none dore icyo turimo, tuyoboye igihugu, tuyoboye isi. Abagore bari kwicinya icyara nyine bareba ibyagezweho. CIA Director Mickelson n'uwa FBI bari ku murongo. Mickelson na Harold. Madame Perezida mumbwire uyu munsi washaka kunyica bigenza ate? Uyu ni Vice President Harold ndetse na CIA Director Mickelson bagomba kubwira perezida mu rugendo agiyemo, bakamubwira ati bimeze gutya, bashaka kukwica babinyuza muri iyi nzira, utuntu nk'utwo. Has been a major uptick in violent rhetoric around the digital currency element of your agenda. How's the threat level? Ni byinshi byagiye bivugwa abantu benshi bamagana buriya buryo ushaka kuzana bw'ifaranga ry'ikoranabuhanga batabyumva kimwe. Hoteli mugiye kuraramo imeze nk'umutamenwa nta muntu wayigeramo. Kubera ko kiriya gihugu
utizeye nimba ari inzobere mu byerekeranye n'umutekano twagiye tukuzanira bita Pax Worldwide Security kugira ngo biyongere mu basanzwe barinda umutekano wawe. Urabizi bano basirikare bafite ibigo byigenga, urabizi uko ntabemera. Bazanye ikigo cya gisirikare kigenga kugira ngo gifatanye n'abajepebe kugira ngo bashe kumurindira umutekano muri South Africa. Nibwo buryo bwiza. Iyo kipe bita Pax twabashe kuyisuzuma. Harimo ba special force, harimo inzobere, ndetse hari n'ikipe ya special force iri buze kubihari yawe bwite isanzwe, ntugire ikibazo. Uraza kuba urinzwe ku hotel ugiyemo. Ni hotel ya mbere irinzwe imeze neza. Y'umutamenwa nta muntu wabasha kuyikwinjiranamo. Niho iyo nama iri buze kubiri kubera. Madame President ari kwerekeza muri South Africa. Ndagira ngo ukurikire filime. Corporal Rutledge. Uyu mugabo twatangiranye ari kwica umuntu mu kabari Rutledge. Ubwo meruka kubona bari bagutunze imbunda washiriwe n'amasasu. Kiza kubona mwana. Ize neza. Uyu mugabo twamubonye ari kwica abantu. Dutangira filime. Wakoze kohereza iriya kiriya gisiga ubwo ni indege. Ndabizi abasirikare benshi bari hano bakoreye munsi yawe mukorana. Ko akazi dukora biyashaga igisirikare kigenga kije gufasha igisirikare cya perezida. Abaginga batuma turwana intambara zabo nk'ibisanzwe. Baravuga abayobozi. Ngwino nkwereke. Rutledge aje nk'umwe mu basigaye bakora mu gisirikare kigenga. Iyo hotel nta muntu wayinjiramo pe. Hotel ni umutamenwa. Dore umutamenwa. Hano wacahe. Katorori. South Africa urumva ko twayigezemo ariko. South Africa ni igihugu gisa neza cyane. Nako na Afrika yose uve hariya hakurya. Afrika barayinjiye. South Africa bayinjiye. Welcome to G20 South Africa. Hagiye kubera inama. Ndagira ngo uribe witonze. Umutekano ni wose. Hano bara abaperezida b'ibihugu birenga 20 nako bigera kuri 20 bikize bya mbere ku isi. Katorore. Faye turi modoka ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi niyo bayita Beast. Umukuru w'abaje parabanza muri Jakara. Madame President. Good morning. Mwaramutse. Downstairs, the rest stay above. Copy that. Beast muri parking yo hasi. Modoka ariko bayita. Bayita Merekuale. We are incredibly honored to have you. Tuneshejwe rwose no kubakira hano. Murakoze. Menyeri manager wa hotel ni karibu. You will wear these. They give you access to your rooms. Kana muraza gukambara nk'imfunguzo zibinjiza mu byuma byanyu. Koza hurya. Come on in. Welcome. Karibuni barinjira. RFID? Mukoresha RFID? RFID allows us to monitor. RFID zidufasha gukontorora imiryango yose. Ditch the card and... Isi ikarita nyishugunye. Nkaca inyuma y'igikuta. Then you'll miss our delightful branch. Wahomba branch yacu. Uyu mwana wibuka imfunguzo zibakoresha muri White House ni RFID. Ajya zikoresha agacika hariya hantu. Bivuze ngo ni umuhanga mu gucika ahantu wafunguzwa na ziriya mfunguzo. Mwatari. Baje kubakira mu mbyino z'umuco muri South Africa. Hakumwe twabakiriye inaha rya torero rikubita ya gakondo yacu ntirihabura. Aba nabo niko byagenze. Nyo turi South Africa. Hagiye kubera inama y'ibikomerezwa. Ibihugu 20 zambwa zivuga igifaransa urazibona ariko. Ezira mbwa ziba zibarusha indimi. Security Central. Turi gusuzuma ballroom hagiye kubera ishow. Secret Service living wallpaper. Abashepe turacyabona basuzuma ibikuta hirya no hino. Uyu mukuru w'abashepe mu gitoza Madame President. Birota 20. Uyu waje twatangiye tubona yica filime abantu yajagarariye ikigo cy'abasirikare bigenga. Uyaza kureba inyubako, areba map yose, areba inzu yose byifashe biti. Come on, Madam President. Mwaramutse Madame President. I can't wait to see Kelly's handiwork. Nishanegereje kuza kureba akazi ka Kelly kuntu kari buze kuba kameze. Madame President fayo. Oh, damn. A red rose gown. Nambaye ikanzu y'irose. Okay. N'umwitero w'intwari za hatari. Some super aba Superman. torture devices. Bambaye n'ibikweto birebire bigomba kumbangamira. You can take them off, baby. I won't tell anyone. Izo nkweto rwose nushaka kuzikuremo nta muntu ndibibwire. Because you are my heart and my purpose. Niwe mutima wanjye uri intego yanjye. Get on my journey.
nabibonye umunsi wa mbere uza ngo nkuvure uryamye ku kagare menye umugabo yari umuganga. Yo I was a hot mess and you saved me. nari merewe nabi icyo gihe ngiye gupfa urantabara. Uyu mugabo yamenye ari umuganga yaramuvuye. Now I gotta go save the world. Reka none nanjye ngiye gutabara isi nkuko wantabaye. Madamu Perezida avuye n'umugabo we abashinzwe umutekano barakaye. Madamu Perezida inkweto ndende yazikuyemo yishyiriramo igikweto kiraho DH. Only close security inside. Abashinzwe umutekano ba hafi nibo bemerewe kwinjira bonyine, abandi baraguma hanze. Binjira hano hagiye kubera inama bya bihugu 20 bya mbere ku isi bikize biri hano. Niwumva igihugu cyawe hano umenye ko kitagezeyo. Madame President. Some say your together plan is an attempt to back the failing dollar. Abantu bari kuvuga kuri mupango wo kuzana ifaranga riri digital ngari urwego rwo kugira ngo utabare dolari rimeze nk'iriri kugwa burundu. Wigerageza gushimuta imvugo yanjye. Idolari ryacu nago riragwa. None se abo bahinzi muzaba amafaranga ngahe? Umva nasohokanye na sheri mwimubangamira twigendere mu mbibi yamukiza abanyamakuru. Amakuru barenze. Hagiye ujye wangiza niyo mpamvu ngukunda isunama koko. Ibikorwa by'indashyikirwa byose twagezeho twabigezweho bishingiye mu mikoranire. Derek, ntabwo ufite nka mukuru wawe ukunda abagore nkatwe badivorce nanjye ngo twikundanire. Twagushakira umushe hakurya ariko ndabona ari gutereta abagore bakuze mu kwikundanira. Yes, back to work. Katujye mu kazi. Dash. Saudi Arabia n'Uburusiya baraza kudushyigikira ariko nta musanzu bari buze gutangaho amafaranga. Gusa uriya mugore ubona Elena Romano uriya niwe mugore mushya batoye ngayobore International Monetary Fund cyangwa se cya kigo cyitwa IMF. Only the second most powerful woman in the world. Bivuze ngo niwe mugore wa kabiri ku isi ukomeye havuyeho weho umugore uyoboye IMF. Ndetse gahunda afite ni ukugira ngo bije twari kuzakoresha ayikatemo kimwe cya kabiri ikindi yamaze no kubibwira abanyamakuru. Elena ndaza kumugufasha. Reka turebe kuri uriya muginga wundi niwe ufite akazi gakomeye ko kwita kuri uriya. Hari uwo yarebye hano. Prime Minister Everett. I'm going to say good night to the kid. Genda umutsindire, genda ubanze umuganirize ku buryo aza gushyigikira umushinga wawe. Hari ukuntu bino bihugu iyo ufite umushinga uri buze kwerekana ibindi bihugu biba biri buze kurwanya cyangwa bikagushyigikira, bivuze ngo hari igihe ubavugisha mbere kugira bagushyigikire. Yagiye kwegera Ubwongereza. Rabe, bano bari ku ikoranabuhanga. Murakoze bagore namwe bagabo. Itangazamakuru no mwasohoka. Akazi kanyu kararangiye, itangazamakuru bararisohora ryarira abayobozi bari gusangirira. Dore ukuntu basohora itangazamakuru bwabo cano basohora. Rabe. Abashinzwe umutekano. Angel ari kuzamuka hejuru, avuze ngo Angel ari kuzamuka hejuru ubwo n'umugabo wa perezida. Only security teams allowed in the foyer tonight. Zamukano. Filime barabacurangira kuri gakondo ya South Africa. Kageze he Madame President? Icyerekezo mu mutuku. Urakoze Prime Minister. Now, the subtle art here is to let our colleagues get a drink. Ikintu cy'ingenzi hano cyari no kubanza tugasinda mbere yuko tugira ikindi tuganira. Tunywemo. Ntabwo ushaka inama ibi yo kuvuga nta bikorwa bizafatirwamo. Umeze nka bya birura birwana byonyine bikagera ku mwanzuro wabyo. Wa mugore wengeye rwose ndakwemera uburyo ukoramo. Ariko nta muntu ukunda umuntu ushaka gukora wenyine. Nuza no kubona hari umuntu basi unahaye agaciro gakenya proposal yawe ubibare nkaho watsinze. Reka tukureke winyweri. Bwongereza nago mushyigikiye ngo igitekerezo ufite niyagira n'umuntu ugitekereza akanya gato ngo umenye ko watsinze nta muntu kwitayeho. Ubwongereza uyu muyobozi w'Ubwongereza yangu n'umugore uyoboye Amerika. Hakurino. Green light from the Pax team on the ground. Umva. Green Pax ikipe yacu iri hasi wihe green light cyase muyemerera ikori. Bayemerera ikori iki? Masegonda 60 tuhite tuvaho. A great moment, smile please. Museka kana kanya kadasanzwe abayobozi b'ibihugu 20 baje kwifotoza. Bikize bya mbere ku isi miryango irakingwa.
imiryango irakingwa aho abayobozi bari. Filime I've recoded the door locks to respond to our card keys only. namaze kuba narikodinga inzugi amakarita yacu yonyine niyo yonyine ribuze kubafungura y'abandi bantu nagari bufungure bano riba abandi baje bashinzwe umutekano w'ikigo cyigenga bafatanye n'abagandi kurinda Amerika. Mukureho iminara yose ya telefone zitumanaho hano mukureho na wifi na internet bayikoro ndetse n'iminara yitumanaho ku buryo nta muntu uri buze guhamagara muri iyi nyubako akoresheje telefone cyangwa akoresheje wifi byo barabikupa. Ndagira ngo urebe ikiri kujya mbere hano. Room service irahageze hanze y'abari kubera show. Uyu ni umushepe ukuri umutekano w'abashepe. Birasa nkaho POTUS bamaze kurya ifoto bose bagarutseho bari POTUS ubwo ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika babavuga. Madame President 30 seconds. Masegonda 30 niyabura ngo habiki abagabo bahita bafayo bahita batangira bano bari bazanye room service bahita bakoroza oxygen mask bahita bicomekano n'umujepe mukuru muri White House twabonye. Kandan bari kuri ibyuka bibi bahita bicomekano umujepe afatanije n'umuntu seriva. Kiri kubera hano ni igiki muri filime ako kanya bomb squad imodoka za bamwe bategurura ibisasu bibi chipi birinje ngo ya Pax ni cya kigo gishinzwe umutekano kigenga cyazanywe na bamwe bigenga bishyurwa kugira ngo baze bafashe kurinda abayobozi bafatanije n'abasirikare banyo basanzwe barinda abayobozi. Baragotana Perimeter gate secured. Marembo ararinzwe. Kanda hano tugire bataraje muduherekeze mutugezeho turara. Uyu ni uyoboye Ubwongereza. Muvuge bimeze biti. I'm taking my president out. You cannot. Ngiye gufata perezida wanjye mukuru hano sasu ku mutwaro yari umushepe. Mufate imfungwa. Mutandukanye abayobozi n'abashakanye. Cyara mu nguni abayobozi nabo bashakanye babatandukanye. Abayobozi bajye kwabo nabo bashakanye bajye ku ruhande. Bavangura irondo n'ibisambo. Bebe imiryango barayibana. Broken arrow. Kire byakurya bona kirahagaze barakirasa. Madamu fe hano wakigoryaza gutabara uyoboye Ubwongereza Prime Minister w'Ubwongereza cya hasi. Sasu kiye gufata madamu perezida umushepe yaramurashe. Cece bacakurino madamu perezida. Bebe hano aracyarimo abashepe bakenye bari kumwe n'abaperezida babo. Ubuno bwiyahuze. Tugiye guca inyuma y'iriya bare. Uyasana hano cya kindi kizimya umuriro. Abashepe baracyari guhanyanyeza dore uyoboye IMF yasaze. Nimba sinyari ubone kugenda naho ubundi bimugumye hano. Uyu mutima ugiye kumuvamo. Abashepe bari kwicwa barwana ku bayobozi babo. Ndeba ndaza kugukura hano. Nanyumva dore umushepe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari hano urinze perezida. Arabwiye ngo nimba sinyari muca inyuma y'iriya bare gira tugire bataragira. Yohereza kino cyohereza yita kirasa kita gikwirakwiza imyotsi. Muceho. Let's go. Yo. Bacaho. Efilime. Ndagufite giregege. Yo. Genda na special force iri he. Yaturikanye na ryaturika rya mbere ryabaye nubahereho bica. Ufite abasirikare hirya no hino ku isi. Mohereze muhamagara abasirikare banyu bari hirya no hino. Amerika nyine igenda igira ibirindiro hirya no hino ku isi muri buri gihugu. Muhamagara bari hano muri Afurika mufite ibirindiro baze badutabare. Ubu nukuri Ubwongereza. I'm not sure how effective it would be with high value. Igikorwa icyo cyose cyakorwa cyo kugira ngo utabare cyangwa se wohereza abasirikare kuza gutabara ahantu nk'aha ngaha hari abayobozi bakomeye ku isi byabisobanuye intambara. Hagize umuyobozi wicwa w'igihugu runaka. Tugomba gushaka ko dusohoka. Twenyine ducike. Ni mayiro nyinshi uvuye hano ariko turacika. Hari igitekerezo ufite cy'uko twacika. Dukoreshe beast ya mutwe ya perezida wa Amerika. Iri hasi yego. Which kind of animal is... Iyo nyamaswa muvuga ni yes, beast bivuga nyamaswa.
ni imodoka yanjye military vehicle disguised as a luxury. ati ubundi ni imodoka ya gisirikare ariko tuba twarayiyobesheje cyangwa se tukayigira nkaho ari akamodoka k'umurimbo perezida agendamo, ariko iyo urebye ubundi ni imodoka ya gisirikare, mbega ni nka burende, ariko iyo urebye ugira ngo ni za modoka z'umwiryo z'ubwibone abandi bantu bagendamo bakomeye, atariko ni igikoko, ni imodoka ya gisirikare. How do we get to it? Iyi modoka turegeraho gute? Iyo modoka iba ari nko kujya muri burende, kujya mu modoka ya perezida wa Amerika ni nko kujya muri cya burende cyo ku rugamba, kandi ubona ari imodoka ya kavatiri nziza. Ndabizi muri kano kanya bahinduye amakode y'inzira zose cyangwa se imiryango. Imodoka barayigeraho bati bari kwereka umwana ya Jano azirikana ino shuka ni ntoya ntabwo tugiye hasi. Hano ni papa housekeeping, yumva bari kuvugira hanze amenya ko ari ikibazo. Kana gacano gasanzwe ari akarara kajya gacika no muri White House kakajya mu tubari kunywa amashoti, twarakabonye turahantu kagendera, ni umusazi. Umwana atangiye guca hejuru y'inzu, bari abana banyu birirwa basimbuka ibipangu bajya mu businzi, hari igihe iyo byakomeye ubona ari bo babashije gutoroka kuko baramenyereye gutoroka n'ubundi. Cano basirikare binjiye, papa vayo nibondo indira byanga, hari ahantu bisaba kuba ntando ufite nk'iriya ya mikorojeni ntiyahaca. Umwana yabanje azirika ishuka ku buryo wabonye wagira ngo bagiye hasi, kumbi bari ku ruhande. Lotridge, abana bacitse amanuka kuri nivo yo hasi mu bakurikireyo. Ni njyewe uyoboye organization yashimuse iyi nama ya G20. Murasa kutwita ngo turi ibyebe, ntabwo turi ibyebe. Yahise ajya live kuri YouTube no ku mbuga nkoranyambaga zose abwira abantu. Turi itsinda ry'abantu banze guhagarara ngo turebe abayobozi bayoboye isi badutwarira uburenganzira bwacu n'ubutunzi bw'abenegihugu bacu. Uriya ninde? Tumenye ninde uriya. Tugiye kubereka video z'amashusho twaba recordings agaragaza ubugambanyi bw'aba bayobozi bayoboye isi, bano bayobozi b'ibihugu bikize bambere ku isi 20. Ibimenyetso bigaragaza ko Amerika nabo bafatanije bari gushaka kwiba ibihugu by'ibinyantege nke, bakazana iryo faranga riri digitale mu rwego rwo kugira ngo batabare amadolari cyangwa se n'andi mafaranga y'ibihugu byabo yarari guhomba agenda agwa, kugira ngo bashyireho indi systeme nshyashya y'ifaranga ku isi. Ibyo nibyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Sutton yarari kugerageza kubazanamo, kugira ngo bakontorore abaturage aho mukoresha amafaranga yanyu, uburyo muyakoreshamo n'igihe muyakoreshereza. Buriya nibyo ifaranga riri digitale rino bakontorora barariboroka, ariko iyo cash zawe zifite uzikoresha uko ushaka, ariko ifaranga riri digitale urabyuka mu gitondo bakakubwira ngo network azapfuye se amafaranga wari ufite ntago ari ubashe kugira icyo akora. Nicyo kibazo cyayo. Nibyo n'umugabo ari kuvuga ngo iri faranga rya digitale n'urwego rwo kugira ngo bakontorore igihe tuyakoreshereza, aho tuyakoresha n'igihe tutagomba kuyakoresha. Amafaranga mwavunikiye bakabategeka igihe muyakoreshereza n'igihe mutayakoresha, n'igihe bayaborokera. Uyu mugabo Rodridge wahoze ari Special Force yabashe kwinjira yinjiye anyuze muri Pax Worldwide, cya kigo cya gisirikare cyigenga. Uriya washimuse abantu. Inama nabagira mufata amafaranga yanyu yose yarari ku mabanke, mu migabane mwari mwaraguze yose muyabikuze muri kano kanya, muhite muyashora muri cryptocurrency nona. Nibwo buryo bwonyine isi n'ibihugu bikomeye ku isi bitazabasha kurya amafaranga yanyu no kuyakontorora. Guverinoma ziri kubareba, abari buze kugerageza kuza gutabara bano bayobozi nashimuse cyangwa kubuza abaturage kubikuza amafaranga yabo. Ndajya nica umuyobozi. Umugabo abwiye abaturage b'isi yose ngo bano baperezida b'ibihugu 20 bakize ku isi barashaka kubibira amafaranga. Icyo mugiye gukora ni iki? Ngo mufate ayo mafaranga yanyu ari ku mabanki muyabikuze muyashore muri cryptocurrency. Abene igihugu ndabizi bari kureba. Nitugira icyo dukora nonaha dushyize hamwe n'abaturage, ejo tuzaba twakangutse mu bikuza amafaranga yanyu. Turi mu isi nshyashya. Mama turamenya hari gute? Mama turamenya hari gute? Kari yo bori iri he? Mom and I had a long talk when she got away. Mama wanyu twaraganiriye bamutoranga be president. It was my job. Kibintu nk'ibi nibiba zizaba ari inshingano zanjye gutabara abana. Mama wanyu twarabivuganye ajya kuba president. Kikibazo nk'iki nikiba nzatabara abana gusa. I'm to look out for you. Kiye ningiye ubu ngubu bafite ugomba kubareberera.
wahora kurikiza ibyo ngubwiye. Don't recall us putting you. Umva we ninde wakugize umuyobozi wacu ku buryo dutegeka icyo dukora ubu n'Ubwongereza. It's not safe here and you know it. I won't leave them. Tubasige twigendere ntago twabasiga. Tell and find you. You don't know that. Well, you know what? Hari abantu bari buze kuduhiga hano. To know what we're up against here. Umva twebwe bino turabizi tuzi icyo duhanganye nacyo. From a blown up building. Kuba warigeze gutabara umwana mu nyubako iri gushya bakagufotora Captain America. bakavuga ngo uri intwari ntago bikugira Captain America ku buryo wadutabara. Bivuze ngo madamu president yigeze gutabara kana inyubako iri gushya ngo baramufotora iyo foto baravuga ngo ni umugore w'intwari n'umusirikare w'intwari uyu mugore president. Ati bye ariko ntago bikugira Captain America. Uwo ni Ubwongereza upinga ngo abagore. Urabizi? Uraguma hano noneho turigendeye. Bagore. Ngiye kiruta nazana nawe nkayoborwa nawe kugira ngo ngumane n'iki kigoryi. Tugera ataho mu igaraje hari imodoka yawe turikane n'iki kigoryi. Ladies and gentlemen. Minister w'Ubwongereza baramusize Prime Minister. As you can see, the format for the evening's event is Cyangwa murebona ko gahunda y'umugoroba yahindutse. As long as you follow my instructions. Ariko nimukurikiza amabwiriza yanjye. Twese turasohoka muri iyi nzu isigarisha. Mwese buri umwe araza ajya imbere y'iriya kamera. Usoma amagambo yanditse ari imbere y'iriya kamera nkuko yanditse. Reka dutangirane na Perezida wa South Korea. Perezida wa Korea y'Epfo naza bari utangira. Turukuntu bakuru Perezida w'igihugu abaginga ariko urababona ariko nabwo babarariwe nta kintu wazo babwira. Bazi ko nta kurama kudapfa. Igihe nikigera usoma ayo magambo bamushyize imbere ya kamera ngasoma amagambo. Ukeneye umusemuzi se nka Rock? Sinyaya ko ari umusore wanjye uvuga ikiri vuga Icyongereza. Ariko amagambo yanditse hano sindi buyasome. Iyi ni pangram. Aya ni amagambo y'interuro mwandika ku buryo mushobora kuza nyuma kuyakoresha mu yandi magambo tutigeze tuvuga. Niba turikodinga dusomye tuno tugambo mushobora gukoresha AI server mugakora deepfake igaragaza ko ibyo igaragaza ko amagambo yose mwashaka ari twe twayavuze kandi atari twe twayavuze. Uyu mugabo ararenze ni umunyekoreya y'Epfo, ni Perezida wa Korea y'Epfo. Ngaya magambo mwashyize hano ngo tuyasome, nitumara kuyasoma muri kudukamera muraza guhita mukoresha deepfake. Deepfake ni uburyo bwa AI bwaje ushobora kubona nk'uku nguku isura yanjye ndi imbere y'abantu ndi kuvuga ibintu ntarigeze mbivugana naro nigeze murira n'ibyo bintu, ariko ukajya ubona ni nka Perezida wawe uri kuvuga ibyo bintu kandi atarigeze abivuga. Ari ikoranabuhanga ryaje. Muraza kutuvugisha icyo nushaka. Bivuze ngo bino bye bishobora guhita bifata abantu Perezida b'ibihugu bikaba byabwira abaturage bikabereka n'amashusho ngo baganiriye ibi bavuze ibi kandi batigeze babivuga hakoreshejwe deepfake. AI nayo ubwayo ntiyabasha gutandukanya nimba ibyo bintu ari ibyanyabyo cyangwa atari ibyanyabyo. Ndumva uri inzobere mu bya tekinoloji South Korea we. Ntabwo ndi bubafashe. We'll start with someone else. Kanangirane n'undi wakoreye bamukurayo. Bahita bamutema ugutwi ko kwanga kumva ibyo bamubwiye. Nka Perezida ariko ibaze bakubwiye uri inyamaswa. Ndi inyamaswa. Nimwe ariko mwandemye. Nimwe mwaremye ino systeme ya ruswa yo kubungura. Nta kindi mwaremye usibye urwango no gucama abandi bice. Nimba ibyo uvuga ari ukuri ntabwo wakagombye kudukoresha ibintu tutavuze. Se politike se mwirirwa mubeshya nanjye reka mbeshya. Bazanye uwa mbere avuge ni ugusoma utuntu tw'amafuti ngo Beach Fox yasimbutse mu kirere. Uraza ugasoma amagambo bakubwiye ukavuga amagambo bakubwiye amafuti bakakurikodinga ariko bakaba babikoresha noneho bakuvugisha ibindi bintu utigeze uvuga. Bose baraje barasoma baba Perezida. Uri gukora ibi ngibi bisa nk'aho ari gukontorora ahantu hose. Nta maso nta majwi dufite biri kuberamo indani. Iyi ni kudeta. Iyi ni kudeta y'isi yose. Perezida wa Amerika tuzana ari oya. Abayobozi b'isi bose barimo hari indani. Tugerageje kugira n'umwe dutabara bakwica abayobozi bose barimo hari aba Perezida. Ibyo byahita byitwa igikorwa cy'intambara. Amerika isi yose yatwanga ngo mwagiye gutabara abaperezida b'isi ngo bituma abaperezida b'isi byebe bibica ugasanga dutangije intambara n'ibindi bihugu byose. Muhamagara ibihugu 19 bize kuri telefone tuganire. Hari video bashe kubereka. Ni video ngo baprodinze ku mbuga za cyakihebe cyangwa se video ya hari kubera ya nama ya G20. Urebe uriya ni chancellor w'Ubudage. Umva nituramuka ririya faranga rya digitale turikoresheje tuzabasha gukurikirana dukontorore aho abaturage bacu amafaranga bayajyana. Turaza kwemera umupango wa Perezida wa Amerika.
bino bintu babikamera ryari iriya ni deep fake wabonye bya bindi nakubwiraga kuba babakameye ka kantu gusa bahita batangira kugenda noneho kira cebe kigakoresha ikoranabuhanga ryaje abayobozi bagatangira kubavugisha ibintu bitari byo batigeze bavuga. Bino bigiye guteza ibyago bikomeye byo kuba isoko ry'imigabane rigiye kwangirika. Hari indi video baprodinze umva bino bizadufasha mu gihe twiyamamaza amajwi tujye tuyibikaho tugende tuba bakire cyane bizanatume tuguma ku buyobozi ubuziraherezo usange nta muntu dukuye ku buyobozi ngo ni premier ministre w'Ubufaransa uri kubivuga. Iyi si turimo iyo abantu batanze amakuru ataraya nyayo agira imbaraga kurusha amakuru ya nyayo niryo jambo ryavuzwe hano bivuze ngo aya makuru biriya byibe biri guhimba bibeshyira abayobozi ngo nibo babivuze bikoresha ikoranabuhanga ngashobora kuza kugira imbaraga kurusha amakuru ya nyayo ngo niyo si turimo amakuru ataraya nyayo agira imbaraga kurusha amakuru ya nyayo. Bino bintu bigiye kuba ibibazo bikomeye cyane hano ni ikoranabuhanga bari gukoresha bakabeshyira abayobozi ibintu batavuze batabivuze ubundi bakabyereka abaturage. Umuturage nawe ubonye perezida wawe ari kuvuga ibintu bitari byo bisa nko kukugambanira umupango wacu uri gukora. Amafaranga yo muri cryptocurrency atangiye kuzamuka amafaranga abaturage batangiye kuyabikuza umugabo arebye kuri crypto wallet iwe abona amafaranga ageze kuri miliyari 2 z'idolari ni ya crypto wallet twatangiye bica umugore bakayitwara itangiye kuzamuka rero miliyoni 70 none igeze kuri miliyari 2. Icyo dukeneye ni perezida wa Amerika none ubona wavuze ijambo isi yose twahita dukira isoko ryose abaturage batangiye kubikuza amafaranga yabo bayabitsa kuri cryptocurrency. Ma'am, it won't work without a key card. Esanseri ntabwo yakora tudafite ikarita. Reka tuzamuke hejuru twishe muri esanseri dutegereze umuntu uri buze gukoresha esanseri kidaza kubatinza cyo bumvishije hari abari kuza ngo bajye hejuru ya esanseri kwihishayo. Tugire bazana ikigoryi nzamura muri esanseri bayiri hejuru abayobozi bayiri hejuru bara ikigoryi hano kirasakuza kanda hano kitwumvishe kanze hano ariko hejuru yacu twakoraga antene za kera